Zdravo, veliki pozdrav. Ovo nedeljni pregled štampe započinje sa ovim tekstom, to je sa ovim fotografijama nedelje. Cijela ova nedelja je protekla u vestima u vezi ovog špricer satelita i njegovih čuvenih snimaka kosmosa. Klapna je pala pa da vidimo što ima novo u nasinoj produkciji. Ne odnosi se na ovaj snimak, ovo je nešto bajato. Danas ću se baviti isključivo ovim špricer teleskopom i da vidimo kako je on do sad radio. JPL je objavio ove snimke i kako možemo vidjeti, ovo je njihov način rada i kako oni nama serviraju ove fotografije koje je navodni špricer snimio. Vidjeli ste ove crno-bele fotografije, a sada vidimo ove čuvene fotografije u boji. I da vidimo kako su one nastale. I kao što sam uvijek tvrdio, ove slike su lažne i evo dokaza za to. NASAin rover se izgubio na Marsu. I ja apelujem na poštenog nalazača, ukoliko ga nađe, da ga vrati vlasniku. Sledi velika nagrada. Uskoro će eksplodirati satelit američke aviokompanije. Pazi majku. Ovom satelitu otkazuju polako baterije i verovatno sada od varnica iz tih baterija boje se da će eksplodirati helijum u balonu. A sada sledi biser nedelje. Mislio sam da neću čuti veću glupost od one ruske da će koristiti padobrane da bi uklanjali svemirski otpad. Evo, SpaceX je uspeo da napravi mnogo veću glupost. Čiji čak traki. Jedan bivši ravnozemljaš, a sada veliki youtuber, pre koju nedelju se žalio da ne može na netu da pronađe ni jedan uživo snimak požara u Australiji. I NASA ko da je čula tog youtubera i poslala nam je super uživu animaciju direktno iz svemira. Da bi proučili život na Marsu i da li je on moguć, NASA šalje balone u nebesa da bi vidjeli koji mikroorganizmi mogu gore da prežive. Američka svemirska agencija u balonima. Pa kako drugačije? I što se tiče balona, to nije sve. Evo, pogledajte ovu vest. U ovim čudnim česticama sam već govorio kada ih je navodni neki NASAin satelit otkrio. I ovdje nam NASA pokazuje izgled tih satelita i ja nemam šta drugo da kažem nego moram da poverujem ovoj slici. I evo, kao što vidite, ume NASA poneki put i da pokaže istinu. SpaceX uskoro šalje ljude u svemir. I ovom prilikom želim ljudima da čestitam i da ih zamolim da mi pozdrave Sandru Bullock, onog gospodina Clooneyja i naravno Brada Pitta. Iako ovaj naslov ne govori tako, ovdje su naučnici, to jest fizičari, potvrdili da je gospodin Albert bio u pravu. Vršili su testove baš u ovom satelitu koga vidite i ustanovili su da sve što je Einstein pričao bio je u pravu. I samo imam jedno pitanje, da ti fizičari možda nisu Sandra Bullock i George Clooney? Novi logo američkih svemirskih snaga jako liči na logo moje omiljene serije Zvezdane staze. I ono što mi je jako zasmetalo na ovoj fotografiji jeste maskirna uniforma, jer šta će to ljudima gore u svemiru? Od čega se maskirati? I pretpostavljam da će komandant ovih oružanih snaga biti Jean-Claude Picard. A da ovo nije sve slučajno, ja to govorim već dugi niz godina unazad. Želite li vožnju u svemirskom avionu? Pa koja je po redu ova neka svemirska aviokompanija koja ovako se reklamira? Ali ja moram da kažem da obožavam ove Google prevodioce, jer uvijek kažu ono na kraju što je istina. I kao što sam najavio u mom prošlom prelistavanju, evo najavljujem nam uskoro
da stiže vakcina protiv koronavirusa. Evo sada ću vam pokazati koliko je taj virus razoran izvan Kine. Izvinite na ovom lošem prikazu, ali vidite sami da je ovo stvarno ogroman broj ljudi koji se razboleo od ove bolesti. Sport. Ne znam da li su fudbaleri radne zemlje primili neku vakcinu za bolju igru, ali evo, najzad dočeka smo i to da nam je radna zemlja pobedila. Sada smo 10. na tabeli, očekuje nas gostovanje od trenutno bolje plasiranog protivnika i po meni bit će čupavo. I to bi bilo to otprilike za pregled štampe za ovu nedelju. I pre nego što vas pozdravim, moram da vam kažem da sam jako ljut, jer ponovo kad sam video ovaj snimak, setio sam se zašto mrzim lažove. Prijatno!